All right, stop, collaborate, and listen. Me that say when I mean edition once again. Aha, GH Live Studios, Ghana's number one. Medin Sempa, and Asia Waha, Ghana football. We are ball, you know. I am fear in Hana, about Asante Kotoko Palace. I are to din, and here so I Emma way. I am one sports, coin so, and I'm the Asia, come, crojen. Now when you're chefan, Eddie, free my higher baba so. And you sound so tene. You sound so ja at watch the dear chi. Am I a yes, your two ja eboa kakra emanema at twaso konenim. Na enemy kuta story be as a me quick. Na etoja Emma Sante Kotoko chita fu nyina. Mo chichi na mo benchaye. Maba on board dear. And you must subscribe to this very channel. And I'm so her latest update with speed. Ewa Sante Kotoko hon hats of folk ya the big twaso Ghana football any other team but pocket crano krobia mapoma metema Sante Kotoko fabulous the greatest asweye and ayeko and yakoye juma sebre ewa ha me did Derrickson Kizito Cratchia with that screen so ni did Nana Pole yes ni dino the ye papa Nana Pole and ni din. But I dear because so Asante Kotoko say yetimi to ban je ban and 10 times so cry ni bia agensemu Cratchy menim say bia disguise be and koso say you Okot radio so kasa de man Asante Kotoko. He's doing a great job. Me bona basu ye papa Nana Pole. Yes, on this very fire friendly segment I do see Nana Pole akache and ayura medibi edini bia kabeto ato aso amount yes na enkophobia ya adwuma pa ema Asante Kotoko nanso ese atene ne bi no ye de atudwa this very guy here ye bona baso ne akase de warrior na ye eya ne sa omo adwumaden enam se nyobi na be dedicate ni times a e de ama Asante Kotoko boboko na for that matter okọ oba ofroshen ebi kura obetena moto so Kotoko kwa a we bi odi echirebi efe pa o ye adwuma ye bo wabaso Nana Pole abasobo ene ye ma but of course yan cancer bi nche ye ho se ne be ya enkonkori ansa Cratchy modem a wo boy say ye nim position okita e o team nim but o ka team ne ho day in and day out one team no na ekọ na ekra na wo mo kọ eba kama Kotoko bibia mu no Cratchy edi echirebi oban team ni ye nanu ada team no koba bibia okahobi na ese etene niema na bibia kama Cratchy kan oka Kotoko team no hono menim se na dwuma a oyo so ani enti na mpanyufo ma allow odi team na chi oka team no ho training grounds bibia mu but yeden kotosre esre IMC mpanyufo ene wo mu eka bie wo mu Asante Kotoko se Cratchy moma na dwuma na warrior no enye saa kwa sesa man portfolio bi se position bi na esa mo de man no wo de esa mbaba abaya announcement bi amia hu say oh Nana Pole no this is what he's doing for Asante Kotoko. I think so official dom ebeboa rather than say Cratchy no min kaso free ni pem but odno atu no ho asi ho eye dwuma e de ma Asante Kotoko no minim so call radio so ontem ase ba mi wia obetem ase okọ radio so kasama team no it's good woye eniama draw kasama nipa ba stadium fair enough that's nice na mom Kotoko aye team a debi amanfo gina Kotoko kon ho na sompa omo somunti ebi e chenanko na ebi a ne money boy a wo yo ebi on na Kotoko payroll so for now nanso ne money bo betinya so team bi ani na team kraba be fa no na okwa akoye adwuma na ma club kro e ba sa Kotoko team no nso wadi akire ahuniama ya ntrekesi nyina enti na Kotoko enye se otumfo ena nkrofo empa santeman ena nkrofo dasa etan santeman no wo ho it's good no kra asante ho ehi de enti Kotoko ni team bia bebo a team no eyere bo so kan ye masi so obeye Kotoko nyadoa ama de besi obia ne Kotoko ko ba and World Cup semi-final and of course final enya gro enti kamia say apart from that
ya won crofo be bra ba som Kotoko a yan recognize wo mu ba hu se team ketua bi afa na recognize no wo tua ne kayi otua ne kayi a afe Kotoko trick sa ba sua ne nyina no mo sa de kutia ye na team no na da bia ye ko match a na ne mama sibuo so e de amaye masam tenten ni tietie nyina ne se sakrati mo de bo aso ani a empanyifo amwo Kotoko mo mpe position bi ma no wo de se communication team kwa na mo de be ka ho a fair enough sa welfare team na mo de be ka ho a fair enough sa mo ba mana boa okoro a fair enough rather than say obata Kotoko team ni ho a enne ochina ba bia Kotoko be fa bi o ka ho bi okọ radio so kasama club na nhame oben team no ntonim team no ntrekesi nyina enti sa china nation self be fa akoda eso obetua ne kabo so ni bia enti o me ya dwuma wo mu a obayo minia sasu dan kwa obesom Kotoko ekwan bi so ewi ache ene ne samata sa be fa no e ba sa o mo be hu Kotoko secret enti Kotoko ne samata sa ebo a apart from say yan tokwa twan no obi a wasom Kotoko da e wo mbintu onim trekesa yan so ya be yonti esa ma da bia Kotoko eda bontene ye secret a de bobo anasa bia kokom niam bi no na pie enti masam tenten ni tietie nyina ne se na pole ye adwumaden ma Kotoko good enti na bia okatim no ho no enti mpanyimfo na Apinkra owura Kwesi Appiah ene mpanyimfo amuka bi wom akwadai so sabaso ba ammo no na mo mpe position bi ma no wo tim ne mu na kamia eso di team na chi dressing room owura training grounds onye ye kwa wa okahu bi ni utterances bi oka no radio so bi ono ma ye ebe nso sha ahroba kakra report ni ne ma yan manage chiremu a ne nsam ni bi a waka sometimes e ma away teams ni bi kwa as a frefre broma ye and nkas yan tie blow na mom ta twetwen nsam ma ye okasa bi e piesa Kotoko official entiada ne ma ni position preko na team ni mu no o ma part and parcel of it oh yeah dwuma onim say tefa say na bosome mede be kofie na nation FCB and any other team ebi ba no ho a na adwan kwanye ne ntanta obi anfa bibi ankwa ye ne bibi o say oh krachi osom Kotoko mpo na anasa bi enti Kotoko mfo mpanyufo mato na saram se si ai krachi ekokasam kakraka bi tia Kotoko a okokasam bi tia team bi in the name of Kotoko a ye be kan say Kotoko official ena akasama tia team binti yantwe na so anasa okasam bi na ho ba asama Kotoko mba ba twem ho afiri no ho e basa ye yi krache na ma obra nyina ba be brehunu enti Kotoko mpanyufo ene die ni ahobrase kwan so se position bi ho na se fata menua yi a momfama no okọ radio so kama ne kasa na ye nanso se mo fa ne se o ma communication member dia ne utterances ni bi on ma sometimes ya de Twendom stadium de nanso bi won so a etimi se opponent ahoroba em ye kwa we a etade nsansemba ye call me DMA fans ni bi pointy fingers e bi kura se a oyo official bi so your official okobo am ye niam akọ dressing room so mo mpene e bi so mba pene ne nyina de nchinyu ahweba enti with all due respect DMA kire ene se ye nua na Paul adwuma wo ye na sombo enti na ba hu se ala no ma ne call radio station over radio station ahodo a okasama club no nti diaka ene sa sante Kotoko mpanyimfo ni metwa enam ento so na nya krabehwe na daati ankoma bi no okoka bibi a na nya so ono nko a na de nasem ne ho ne ya mebu ta ebe na ya bu a chansa sante nkai da bi ni ehun so ye member minim so ye supporter fantastic or super fan me bona baso but dia me ka kosini se osom Kotoko e wo pepepeyem nukuradiem papapayem na mom ekina semunti mesramo Kotoko mpanyufo se ese mo ne position a momfama no ne hu se yenuan okatim ne hu a sei no ka ho na ntisa no ne na hu se ya suam Kotoko ntrekese a ye de bobo nyina de yo we se mi se didi nkunim asam kan na chiranko team bi ebe pochi no Premier League nim so afa no omra me ya dwuma ma wo mu a Kotoko nim se ko ha ebe bre ne ya 3 points ebe bre because onim se nkofo ne ba say no mu yo me se wo ko Premier League teams ni mu a anuanom bi se ya abesom Kotoko nanso ese omo bantim ni ye pa nim tim ni mu bibia nanso ekowi a team bi be pochi wo mu bibia o mtu o mu kanti no ene omo nyina sa atanya ya adwuma tia Kotoko me shramo mo ma ne nyansa se ne so won fa so pa ma ye se de me ma hu no dia
ene na Napoli no minua mo me mo na baso ne mpe position bi ma no team ni mu na Apinkra ene die kwan so na we dia me kyerama adwen kakra aha mo me mpe baabi mfa na nhyɛ o team nim no kɔ radio so kɔ kasa ni a recognize say ye nua ye say o di team na chi ekokoba say akrachi me ne nkasai e na onka bibi anche me nim ne da minim se me nuanom santrafo a ye Kumase ukọ Manchester United ukọ Man City ukọ Arsenal every journalist a team and as a member ba kwama various club e England by a santrafo a ti Kumase ne nkran sometimes armchair journalism and a enti ye hwe de oban team na ne afafo afra no asomasi na ko say ene training ko say na sa nipa men ka sa bi na Napoli yo ba me de ka asem na nipa na katim ni mu nsama kire wo mo na wano aba ba yo madamfo ba sa nipa na call radio so ani abia ma no okasa in the name of Kotoko. That's good, but Mr. so for na adwuma so ye adwuma permanent and also official am a team no ene oye bibi and also okodi nkomo bi kro obehwa di niam bi yi or kasa radio so a obehu ba bi o de be fa kama ye be addressing say this is the portfolio akrachi ekita ekoyesa koye this guy is on employment bi say ya me say team bi be so no mu ade ne call ya no one was yan Kotoko contractors two wo hu ways and means how do e bobo apart from training grounds cry bi onye technical there but nyama me kan Ghana football muni na fe yesa ne sa opponent ni kosi a na ekosi bo so nti krachi sabaso ba amommo no osaboso mi akatu a momfama no ose position bi ase ade ma na yemfama no se na kwotena radio station A radio station B a ye be hu se address ne se enua this is the position awo Mr. na Napoli se o pie video iso a enye de bonus na emom ni yiem ene ye hwehwe ni yiem ene ye hwehwe okasa as who for Asante Kotoko okotena radio so kan sem bi na se kosi bo so a sen ye be kono when ye me address no sesi ade papa yenko anu oyo enti bibia obia hu hwe e kyena nko so okaka bibi na si bo so a ye be ne den enti man sam tintin tete nyina ne se na Napoli no se inducting right team ni mu se oyo official na Apinkra mesrew management onu ora Kwesi Appiah mu ne simu na so krachi wasom amanfi frate no wasom sompa mompe position ma no sane som no so nsom ani a ene de esa moyo na ben team no eso te kakra no ente so wasom sompa mompe good position bi ma no na okọ radio so kasa ni ahu sa Kotoko position asomasi na kasa masem tietia ene tintin nyina no kopem say obekwa akotena radio so in the name of say me promote matches as when as sesay obia ma no ho so ana akotena radio so ana dabi tintin tietia nyina ne secret na somsompa mo be yempa position bi ma no na nkunim di bo no nko ema team no na obi mpo amfa sika mefa na anko team fufuro ai asampa na meka no minia ni da concept ono so de waya abroso waya adwuma ne kama it's hard time yes your body perfect minia hu say oh waya communication team member me dey so waya dia me officially me hu ye but adwuma waya na sombo ni da ko asat now yes ono so wonya ne position na ye bagaya onama ni abo ebia ye kwa homa no so ye ne communication team member anasa director set ni da ko kodi nkomo mama omosom no enye in vain na kyenanko ebia sipen enkrofo bi a asom Kotoko esom no sompa bi seye omom team bi a mefa sika bi a mefa wo ma anko na afi fa ne se na Napoli okọ ebia asam kon su humas bis sika ba ho aba Premier League na Kotoko ne kobo a o ka asa be bete onim ye secret seminua set ni da kon fane se minimsa house do de cheni da ko onko ba fane so obi disika mu dro ebe fa minua se minua bosom ye be ma o sei bra ye adwuma ma ye official no kwa ye ko bobo ho ye bebere enti wanu minua no nyina mo fo mra on board na mo bibi position bi so mo beti communication team kra mo ntimfo mo nwram set ni da ko a very knowledgeable guy oka good English oka twi kama
and crowns was a bon kama. And your brad drew, said you my pa, set need dark air. Koto companion for, Momania official. Namum pe position be mano. Mesra moi. Omo life at all, Eddie team nechi. Baby abeko biomoko. There is one man, Mr. Ekdonko, now or Besu American. He's doing a great job, yes. The pema na same ye pa. Papai or ye nimunyam fo oniminyansa or abotre or ye juma pa. Papai mum pepos mu oduma no. Wanya juma no munya som kotoko. Ora nimunyam fo sei som kotoko ebe efe. Enti na Apinkra positions no. Say I need ye himself free or na abonte na emetoye. MC na on management committee na mesrew. Mum pe bibi manuanu mi. Most especially ora I don't connect ora need that kon. Ni ehun se kotoko ya address wo ma. Ni ehun se say ye mpanyimfo say anyway mo. Ora pole no so mum pe position bi ma no. Se da uboni kura asem kan mesreka. En wo ba ye se kotoko ye official da gongon bitanie. Ni ehun rather than say ese bibio sa na de ense da mo adwuma no. Eba sa na ye nianu radio for nso a enta ni team na chi na nso da bi on petim ni mu fela aka no afrefre na o ma mfela na say na mfahin kosi bia na pole onu so fili radio station A no mo fela radio station B o ma mfa ma wo mo na kwa tan hunu ani nsem bebre menimi nuanu mu bia nkasa ba meka ahyebo se nkunimdi dwanu na mo yode a mo mpa ba bi mfo mo nhwo ne de o mo sha sompadwuma na at least onimse bosom so asei na minya ana sanya sampa yenimse ya address o ma ya address o mu sei na e kama ora ni da kon ora donko they deserve se ombenya position bi wo team ni mu a yenyo na nya kra behwe na pole no krache no oya dwuma na emom se masoria kasama kotoko de ba bia befa bia onie dressing room onie de adabraka na emom se ye na official de a oho bi enim se edie nie ani die ni ahobra se kwa minim so munyina super fantastic supporters ema team no minia na pole wo super fantastic fan ema club no na emom de mesre ene se empanyibu be se ade wo bi na wie bi nti mum yanya niema yie na ensem fata prekope danse ebegya agum yo na wo munyi obi a som kotoko na echenanko anhwa na team A edisika ba be fa krachi na kotoko ntrekesa security afa so winning matches anasa boy afa so bo how a ebi kra ye yansa na akobo match no omu kwa ba bi a itu omu ka yie na omu de be som for example we kra de owura edmonaka me de ne example ono kra mpa na da emre bi no no ono kra sabi o da kotoko position kasi ya so na duru ba bi Kwesi bo so afa woni ni team nkoba na yere bente nso mu nyina ya fabulous ngrofo ya nti mesra mo anuanu mi it's hard time a si opposition bi ma wo ma na Apinkra akwesi awu a ma de nyina me na prekope mumpe ba bi mfa nkwada yin hye anase mo nana no yin hye ne ehun se sompa o mo som no say this is their task ese hodom responsible ha ni ahodi mostly na ye hu bia be ye nana ora donko ene ora ne din edi ni da kwa sompa mumu position me de me hu aka no sa nana pole no so ba bi o ha esam den hye amfa no hye na ekoba se nipa no di team na chi saa yo ra se de ma repeat no ubokotoko din hye ayi a Google akrachi ne ho nsem bebre as who why wines ema club no we need to address that na yen sum ye team ne sumpa na chanko ya meka se ebia ene okodi kotokwachi ena wa ebia akoka sembi ena team na yi na ma anasese mpanyufo we die we fire friendly fire and am dey to that some ye be yo ho yie ntentem na ye kama edamasipi aha GH Live Studios Ghana's number 1 aha baba so Did you enjoy that? There's so much more, so why not hit subscribe?